Ndagushuhuje. Ibyo tugiye kubona ni nk'ibisanzwe. Tugiye kureba impanuka 10 zahitanye abantu benshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kora subscribe ufungure n'inzogera. Ngaho nguko impanuka ya mbere turayisanga iyi Ritiko yari ivuye i Musanze yerekeza i Kigali. Iyi Ritiko rero ikaba yari itwawe n'umugabo, ikaba yari igeze abantu 48 akaba aribo bari muri iyi Ritiko. Rero iyi mpanuka ikaba yararenze umuhanda. Iyi Ritiko ureba iri mu bwoko bwa International ikaba yararenze umuhanda igahita igwa mu gishanga. Ubwo iyi mpanuka ikaba ariyo yaza ku mwanya wa mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko niyo yahitanye abantu benshi aho bagera kuri 21. Hakaba hararokotse abantu barenga 15. Rero iyi mpanuka ikaba yagaragaye ku mwanya wa mbere muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda mu turere 31. Rero reka turebe ku mwanya wa kabiri ngo turasanga iyihe modoka ati yahitanye bangahe. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga iyi kamyo iri mu bwoko bwa Bralirwa, aho yari ipakiye amakesi iyavanye kuri depo Kamonyi, aho yageze ku muhanda ikabura feri igahita icomoka ikerekeza mu ishyamba. Aho iyi kamyo harimo abantu batatu, harimo shoferi Tandiboyi n'umuntu bari bahaye rifuti. Hakaba harangiritsemo umuntu umwe, abitabye Imana akaba ari abantu 2. Rero iyi mpanuka ikaba ije ku mwanya wa kabiri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko niyo yabereye ahantu habi kandi ikaba yarangiritse cyane, kandi hakaba harangiritse n'ibintu byinshi cyane. Reka turebere hamwe umwanya wa gatatu, impanuka ikaze nayo. Urumva nayo impanuka iza ku mwanya wa gatatu yahekuye abantu benshi cyane. Ku mwanya wa gatatu turahasanga iyi modoka iri mu bwoko bwa Coaster. Twongeye tuhasange iyi modoka iri mu bwoko bwa Dina, aho izi modoka imwe yarazamukaga indi imanuka. Iyi modoka ya Dina iracumuka ihita ikubita Coaster. Abari bicaye ku myanya y'imbere bose bahise basiga ubuzima. Rero iyi modoka ya Dina ikaba yarangiritsemo umuntu umwe. Iyi modoka ya Dina akaba ariyo mpanuka ije ku mwanya wa gatatu muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero iyi mpanuka ikaba yarabereye ahantu bita i Musanze, aho yari yacitse feri hariya mu makorosi muri Buranga, igahita imanuka igahita ihitana abantu barenga 5, hakarokokamo abantu bagera muri 35. Reka turebere hamwe ku mwanya wa 4 turebe ngo bimeze bite cyangwa ngo bihagaze bite. Ku mwanya wa 4 turasanga iyi modoka yakoze impanuka itwara imicanga. Iyi modoka rero yari irimo abantu 3, aho yaporomotse igacika feri igata ikomeza mu ishyamba. Icyaje kuyirengera nuko amapine yahise avamo, ariko bitavuze ngo abashoferi bari bayitwaye bose bagiye bahakomerekera. Umutandiboyi we ahasiga ubuzima. Rero iyi mpanuka ikaba yarabereye hano Ibyumba irimo yerekeza i Kigali. Reka turebe ku mwanya wa 5 ngo bihagaze bite. Ku mwanya wa 5 tuhasanga iyi modoka iri mu bwoko bwa Hoho, aho yakoreye impanuka hano i Kigali, hano ngaho ku Kinamba, igahita ihitana abantu 4. Hakaba harimo shoferi na Tandiboyi n'abantu 2 yayisanze hasi. Rero iyi mpanuka akaba ariyo ije ku mwanya wa 5, kandi iyi mpanuka ikaba ariyo yabereye mu mujyi wa Kigali. Rero abantu bagomeza bavuga ati iyi mpanuka ntabwo yari yakagombye kuba. Nagiye negeranya abantu hirya no hino mbabaza ati ibi bintu ko mwabonye byari bimeze bite. Rero uwabashe kuba yambwira ati aba bantu basigaye batwara
zino modoka za hoho basigaye banywa ibiyobyabwenge, niyo mpamvu basigaye bakora impanuka cyane. Iki rero akaba yari icyegeranyo cyo mu mwaka wa 2025. abashaka ko nzabakorera ikindi cyegeranyo nibanyandikire muri komenti bambwire icyegeranyo nzabakorera. Ciao ciao.